Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u moje tutoriale. Danas ću vam pokazati kako napraviti fioku u Minecraftu. Jako je lako i samo me pratite. Uzet ćete blok dasaka, uzet ćete ovaj znak, uzet ćete ram za sliku i uzet ćete okno. I onda samo postavite bilo kako, možete ovako, nema veze, ali ja ću samo da stavim, ajde ovako jedno, i stavit ćete jedan ovako, i onda ovo ne morate da stavljate ovdje, da će vam ovako ispasti, mislim ne smijete da stavljate, stavite ovako, idete down i to tako ispadne i onda samo uzmete ovo okno i kliknete ovdje. I to ispadne kao neka fiokica, vidite. I to je ta fioka, ili kad imate neku kuću pa da tako lepo da vam izgleda kao fioka i tako to. I to je bilo to za ovaj tutorial. Vidjet ćemo se u sljedećem tutorialu. Pišite u komentare za još tutoriala, like, sub, share, komentar, subscribe i tako to. Vidjet ćemo se u drugom tutorialu ili gameplayu i vidimo se, doviđenja.